Dobar dan, poštovani slušaoci. Još jednom, dobrodošli u današnju temu dana. Najavili smo prije nekih pola sata ko će nam biti u studiju i koja je tema. Još jednom razgovaramo o slučajevima Dragičević i Memić, s obzirom na to da je upravo u slučaju Dragičević, Davor Dragičević ispred suda BiH već mjesec dana, jučer se napunilo mjesec dana kako je tamo, a s druge strane u slučaju Memić imamo situaciju da se stvara neka panika, tako reći kako pišu, upravo zbog istrage koja ide, počinje ili treba da se nastavi. U svakom slučaju, kao što smo najavili, gosti su upravo u studiju Davor Dragičević i naš Muriz Memić također. Dobar dan, dobro nam došli. Pa dobar dan i evo, hvala vam što ste nas pozvala, posebno meni je drago evo da ja mogu biti sad uživo s vama. Pratio sam iz Austrije sve i hvala vam za svu podršku koju ste pružili i naravno i meni i grupi Pravde za Davida, naravno i gospodinu Murizu. Tu smo svakako. Dobar dan i pozdrav svim slušalcima Radija Kalman, tu smo uvijek. Da. Drago mi je svakako da ste mi tu oboje, s obzirom da smo sa gospodinom Dragičevićem pričali uvijek nekako preko telefonske veze s obzirom na Austriju i ostalo, tako da mi je drago da ste tu danas i da porazgovaramo o oba slučaja. S obzirom da počinjemo, ja bih za sami početak, kao što sam kazala i prije, evo, teme, više svi u BiH pa i izvan BiH znaju za vaše slučajeve, ali prvo evo sa gospodinom Dragičevićem da pređemo od početka, onako one osnovne stvari, još jedno. Pa evo, kao što ste rekli, nažalost da čitava Bosna i Hercegovina, dijaspora, čitav svijet nažalost je upoznat sa onim što se događa u državi Bosni i Hercegovini, u miru, da ubiju dva djeteta. Ja i Muriz Memić smo, ja mislim, obični ljudi. Građani Bosne i Hercegovine, naš advokat, 1000 puta sam ponovio, nije dvorski advokat, ali je častan, pošten, moralan i koji je stao iza nas oba dvojice i rekao sam, ne radi on više pro bono. On je čak sad pao koliko hoćete financijski para uložio, eto, u mene, u Muriza, u djecu našu, da bi se došlo do pravde, ali evo, nažalost, kao što vidimo, evo, ukupno 12 godina zajednička borba, ali evo rezultata. Ja bi volio da vidim, pa da mogu svim slušalcima reći, ali ne vidim. U konkretnom mom slučaju ne vidim, a ne mogu ja naravno govoriti u ime gospodina Muriza Memića, ali ono što je bitno, kad sam ga upoznao 2018. godine u aprilu mjesecu, za 5 minuta sam vidio ko je šta je i rekao sam, sad ponavljam, šta god uradi, šta god, ja ću stajati uz njega do kraja. Šta je sa slučajem Memić? Pa evo 7. godina već i sad ste rekli, svakome je jasno i u Bosni i Hercegovini i u dijaspori i u svijetu. Evo neki nakon Davora kad sam bio, ljudi su došli, Slovenci, čuli su, prate oba slučaja i došli su tu kod Davora, upoznali su nas. Samo naši političari se prave da ne znaju šta je ovo. Ne. Oni se ko čudom čude zašto ovo, kako ovo. Znaju oni dobro da su Dženan ubijen i da je David ubijen, više niko ne spominje saobraćajnu nesreću i da se David utopio, samo naši bajni političari koji su nas doveli u ovo stanje da sistem ne funkcioniše, da je sistem napravljen samo za njih, da oni uživaju u njemu i sad ja i Davor im vjerovatno mrsimo račune, zato im smetamo, ali evo, mi idemo dalje. Nazvat ćemo svakako, čućemo se telefonski uživo i sa advokatom, gospodinom Ifetom Feragetom, njega ćemo pozvati za koji minut, ali prije toga vi ste upravo mjesec dana, jučer se napunilo mjesec dana kako ste ispred suda. Sada, naravno, ljudi kada prolaze i vide vas kažu, pa Davor je bio u Austriji, otkud sad ovdje? Pa eto, nažalost, ali eto, nekako u glavi sam svoj vidio kad sam bio u Austriji još, slažući zdrav razum, činjenice i dokaze da ću morat, nažalost. A ono što god kažem, to se isto, nažalost, ostvari, pa eto i ta odluka da moram doći pred tužilaštvo Bosne i Hercegovine, što niko nikad nije uradio. U šatoru već mjesec i 1 dan, ali to je, kako bi rekao, u amanet da ostavim svim građanima Bosne i Hercegovine, najviše Ifet Feragetu i grupu Pravda za Davida, i da dokažem da ne postoje institucije, u stvari da su oni isto kao entitetske, isto su udružile i kriju ubice Davida i Dženana, ali evo, kao što kaže Muriz Memić i advokat Ifet Feraget, mi nećemo stati. I evo, sad vidite, svi gledaju šator, niko više ne gleda u toliku građevinu
koja predstavlja sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, i to demaskiralo se jednostavno, previše ovo traje i previše se politika umiješala, politika drži šapu na tužiocima, a druga stvar, mislim da oni stvarno nisu kompetentni, nisu ni obrazovani, nisu on za te funkcije, jednostavno, evo, Ifet Feraget kao advokat, mislim da je pravno razotkrio čitav koruptivni sistem sudsko-pravosudni u Bosni i Hercegovini, na čemu počiva. Nažalost, veliku ulogu u svemu tome imaju i stranci. Da. A koliko je ukupno, da podsjetimo slušaoce, prošlo od prenosa iz Banja Luke? Pa preko godinu dana, da, ali ja kažem, evo, oni su to počeli raditi izgleda tek 27. na 28. oktobar prilikom ovog sletanja u Bosnu i Hercegovini. Svi se nadali da će ostati u Austriji, kao što vi kažete, otkud sad Davor Petužlaštvo Bosne i Hercegovine, za on nije u Austriji, prodao svoje dijete za 5 miliona eura, uživa, nosi cipele od 500 eura i troši te pare, i tako da to su neke užasne stvari, ali eto, to samo pokazuju stvari kakvi smo mi, kakvi smo, šta smo, ali opet, evo, 32 dana opet ovaj narod koji dolazi tu ipak vraća veliku vjeru u nadu, u bolje sutra, i u državu Bosnu i Hercegovinu. Jasno, s obzirom da smo kontaktirali gospodina Ferageta, ja bih samo da vas pitam kratko, od kud panika i je li se zaista stvorila panika s obzirom na istragu? To ćemo pitati i gospodina. Pa dobro, istraga ide. Da. Ide svojim tokom, znam neke detalje, ne znam sve oko ove nove istrage, i panika normalno da je nastupila, vidimo sad koliko se opet politika uključila. Ja ne bi da vrijeđam tužioci koji sada rade na predmetu, svaka njima čast. Ja znam da su i oni u problemima, ali ovo sve predugo traje. 7. je godina, ljudi moji. Ali tužioci rade koliko mogu, ljudi. Valja sad pronaći što je sakriveno. A namjerno je sakrivala i policija i tužioci kantona Sarajevo. I vještaci. Valja to sve sad pronaći i razotkriti. I uvezati. Jer znate od početka kako je išlo. Mi smo, makar imamo sad tu presudu koju vas da možemo reći da smo bili u pravu, jedino ovi zlobnici koji me se ne dotiču, ni mene ni Davora, što svašta o nama pričaju, znamo da im smetamo, sigurno, jer smo im pomrsli račune. Mnogi ne rade više na istim mjestima, mnogi su i dalje napredovali, ali bitno je da mi nestajemo, da idemo dalje, a panike će sigurno biti ovih dana naročito. Jest da ja nekad kažem brzo će, ali ne može brzo, ljudi moji. Ali opet presporo je. Da. Sad ne znam kako to definisati, ali ide ono svojim tokom, a na kraju vidjet ćemo ko je vrhovni sudija. Da. Dobili smo informaciju da ćemo sa gospodinom Feragetom razgovarati negdje poslije 11, ali upravo evo ćemo dati mogućnosti našim slušalcima na 712-900 i 712-901 da nas pozovu i da učestvuju u današnjoj temi dana, tako što će svakako da, i ukoliko imaju pitanja, da pitaju upravo vas i da zajedno sve prokomentarišemo do prvog poziva, odnosno evo idemo odmah na prvu liniju pa ćemo nastaviti. Dobar dan. Dobar dan. Ja vas pozdravljam i te roditelje. Pozdravljamo i mi vas. Ukoliko imate pojačan prijemnik ili nešto tome slično, da to samo smanjite. Vas pozdravljam i vaše goste. Hvala. Oni spominjaju i naše političare. Nemojte da vrijeđate normalne političare. Ne liče oni, ja ne znam na što oni liče. Kako oni i njihovi političari. Daj mi podršku. Puno mi je to sve žao ti ljudi i šta nema gore kad nekom kaže da ga žališ, ali stvarno mi je žao ti ljudi i imaju podršku moju i građanstva i kad su dosta to radili, gurali, neka idu i dalje. Kako mi možemo da pomognemo? Šta vi mislite? Pa možemo da se taj sud opkoli i da to se istjera ta bagra odozvu. Znaš što znači 7 dana, 7 mjeseci, a ne 7 godina. 7 godina se može izmisliti dijete, pa da se rodi dijete od 7 godina, da se rodi ponovo da bude dijete od 7 godina staro. Ne mogu oni 7 godina da otkriju ko je šta uradi. Evo imamo izgleda repliku, izvolite. Svaka vam čast, potpuno ste u pravu da treba bagru isterati s pravosuđa i svaka vam čast na tom komentaru i to nam puno znači ta podrška. Pa kako odmah otkriju čovjeka koji osjeko metar drva i kazne ga 5 mjeseci? Ne mogu da otkriju 100 miliona respiratora.
Hvala vam puno, imate li neki komentar? Pa ništa, da se zahvalim gospodinu za javljanju i kao što je rekao gospodin Muriz Memić, apsolutno ste u pravu i ono što jest, što ste i rekli, napomenuli, vrijeme da mi, građani koji su normalni, da vratimo život svoj, pravo u svoje ruke, da vidimo jel troše novac, troše naša sredstva, apsolutno ništa ne rade, a evo, što je rekao Ifet Feraget, imat ćemo ovih dana sastanke, već 12 godina nam je prepušteno domaćim institucijama da rade tu, pa vidim stranci im prepustno, vidimo dokle su dovela, nema s njima ni sreće, ni pravde, ni tišta, ni ima nažalost budućnost, odeše djeca, pa onda džaba vam poslije ako penzioneri budu tjerali. Bitno je da se oni isteraju prije nek što djeca odu iz zemlje ili u zemlju, nažalost. Idemo na sljedeću liniju. Ko je sa nama? Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav vama i pozdrav Dragičeviću i Memiću. Mislim da oni imaju živce, mislim, tako jake, mislim, ali je došlo, mislim, konac koncu, mislim, kraj. Oni trebaju uzeti pravdu u svoje ruke, dati im određen rok, do tada ako ne riješe, onda oni da riješe, mislim, taj problem. To mislim, više i ptice na grani, mislim, pjevaju ko je ubio, šta je ubio, a oni neće da to riješe, mislim, i da stave tačku, mislim, na ova ubijstva. I na malu, mislim, Jenny koja je ubijena, mislim, i to treba riješiti. Toliko prijatno. Imamo li nešto? To je to? Pa radimo na tome, a sad vidjet ćemo, ne može to preko noći se prelomiti, traja će još sigurno, ali bitno je da ne odustajemo i da imamo živce i sad mnogi se čude kako, ali bitno je da ne odustajemo. I svaka vam čast još jednom na tome. Idemo dalje sa linijama, slušalci zovu pa da ispoštujemo. Halo? Halo, dobar dan i poštovanje vašim gostima u studiju. Samo jedno da vam kažem, vrani oči ne vade, tako se kaže, da su moje dijete, ja vam iskreno kažem, da je malo bi Sarajevo bilo da gori za moje dijete, da ti ljudi tolike živce imaju. Malo prije gospodin kaže političar, znači riba smrdi, jel tako, s glave, znači skinuti njih, kompletno sudstvo. Ja da sam mjesto njih, ja se ne bi micala dok mi smo građani uz njih, da idemo sudstvo da istjeramo kompletno, pa onda političare naše. A da vam iskreno nešto kažem, dobro imaju živce. Ja bi ih ubila da je Božje dijete, meni se čini. Hvala vam puno na pozivu, samo biramo riječi svakako. Idemo na sljedeću liniju da ne biste čekali. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Poštovanje voditeljice. Također. A posebno neobično drago što ste doveli Davora Dragičevića u studiju, baš. I svaka mu čast i nek se bori. Svi smo mi roditelji svoje djece i znam šta je, kakav je to bol, ali molim te, Davore, kao čovjeka, istraje do kraja, molim te. Ugodan dan. Također. Hvala. Ukoliko imamo dalje poziva, možemo nastaviti, da. Idemo, halo. Ugodan dan. Dobar halo. Dan. Dobar dan, čujemo se. Dobar dan, poštovanje vama. Pozdrav vašem kolegi u režiji, a poseban pozdrav za vaše goste, za gospodina Memića i gospodina Dragičevića. Hvala. Podržavam ih u svakom slučaju. Podrška velika, evo 2 pesnice sam stisnuo i podigao ih u zrak. Vjerujte, ja ne mogu da shvatim da ti ljudi imaju toliko energije, toliko hrabrosti, toliko strpljenja, ali vjerujte u gospodina Ferageta. To je advokat, to je čovjek koji će istrajati u tome i budite mu i vi podrška, jedni drugim budite podrška, a vjerujte da ima i građana koji vas podržavaju i to veliki broj, a ima i oni koji vas ne podržavaju, jer znate zbog čega je to. Želim da vam kažem i sljedeće. Molim vas, nemojte dizati frku, nemojte iznositi neke stvari koje u smislu da tražimo slovo zakona da se to riješi.
da ne idemo da pravimo probleme u gradu, da ne idemo da, ja vas podržavam u svakom slučaju ako želimo da prvo smijenimo one ljude koji ne rade u tužilaštvu, a u tužilaštvu ima ljudi koji, odnosno tužilaca koji rade svoj posao, i u sudstvu i u sudu BH ima onih sudija koji rade čisto i pošteno svoj posao. Također i u vlasti Bosne i Hercegovine ima onih koji nas zavode i koji nam ne daju da dišemo, ali ima i onih ljudi koji su čisti i pošteni i kod Boga, što kažu, i kod ljudi. Ali vas ja još jednom molim, ja ću prvi stati uz vas i dati vam podršku, ali da to budu protesti koji će tražiti smjenu svih onih i da se više ovo jednom stavi tačka i da se kaže, odnosno da u Bosni i Hercegovini više ne bude ni Dragičevića, ni Memića, niti malog Mrnjavca. Neka bude mir, neka bude poštenje, neka vlada čovjek koji je normalan i koji će povesti ovu državu, ovo sve u pravom pravcu, da živimo jedni pored drugih, da se cijenimo, poštujemo i da živimo. Jasno, hvala vam. Imamo repliku, pa ako želite ostanite na vezi. Pa hvala vam, ali evo ja i Davor smo pokazali na najbolji mogući način koliko imamo i strpljenja i pravno, i slušali smo Ifeta i sve smo radili kako Ifet rekao, i išli smo tim putem, ali evo, vrijeme je da i sudije poštene i tužioci pošteno dignu svoj glas protiv ovih korumpirani. Mi imamo, evo, nemam pravo možda spomenuti ime tog sudije koji stalno gostuje na televiziji i on ukazuje na probleme u pravosuđu, ali to je jedan pojedinac, ko će ga poslušati? I otvoreno čovjek govori kako je stanje u državi i u pravosuđu, ali trebaju, brate, i ostale sudije da dignu svoj glas, i tužioci. Evo, ja nemam pravo prigovoriti tužiocima koji radi na mom predmetu, jer ljudi rade, ali su u manjini. Definitivno niko nije kazao, ni vi, ni mi, ni bilo ko, da su svi takvi, definitivno da ima onih koji su... koji hoće, ali evo, jednostavno ne mogu. Opet neku noć je gostovao u jednoj emisiji Arben Murtezić, koji je bio bivši disciplinski tužioc. Ja imam njegov papir kako mi je odgovorio da je sve u redu i da nema on osnova da podiže disciplinski postupak protiv Čata Mjerca. Evo, sad imamo te presude, znači on došao da komentariše pravosuđe, koji je radio u tome i koji je mutio. I sad on govori kako bi on rješavao neke stvari. Konkretno u mom predmetu ti si tamo bio na onoj strani da zataškate. Davore, šta se zapravo izdešavalo i znamo da zovete i tu ste svakako, tu smo za vas, samo ako možete pričekati sekund, čisto da porazgovaramo s našim gostima. Davore, malo prije smo pomenuli Austriju i vi ste kazali da mnogi misle kako upravo ste prodali svoje dijete i tako dalje i tako slično. Zbog čega ste zapravo otišli u Austriju prije svega i šta se dešava sa silnim i prijetnjama i stvarima koje se dešavaju, da li se još dešavaju? Pa mnogi ljudi, oni koji su stali uz mene, razumiju zašto sam morao, izbjegao sam, spasio sam svoj život samo iz jednog razloga, to je da mogu nastaviti borbu. Svjedoci, oni koji su bili na trgu u Banja Luci od 25.12. do 30.12. ljudi koji su bili uz mene su svjedočili nečemu što nikad u novijoj istoriji Bosne i Hercegovine nije bilo. Znači, bilo je specijalna jedinica MUP-a Republike Srpske i Republike Srbije koja je učestvovala u proganjanju, maltretiranju, hapšenju i na kraju pokušaju moje likvidacije. Izbjegao sam, zahvaljujući dobrim ljudima, i sklonio sam se u Austriju i eto, nakon, ja sam znao uvijek da ću se vratiti, ali samo je bilo pitanje vremena dok stvari legnu kako treba i dok ja budem u mogućnost da animiram i evropske zvaničnika i ostale preko udruženja u Beču, naravno, koji su mi puno pomogli ljudi tamo, Vedran Džihić, profesor, Alma Zadić, koja je porijeklom iz Bosne i Hercegovine, koja je sad ministar pravde u Austriji, ona je isto obaviještena o ovom svemu, a eto, 14. januara 2020. godine sudnica koja je skoro formalno donijela odluku
o mom azilu 99%, ujutro je naprasno smijenjena, došao je drugi sudija i to mene odmah bio jasan signal načina koji oni rade, ali ja kažem, bez obzira da sam dobio, da nisam azil, svi ljudi bliski mene, a i Muriz Memići znaju da bi se ja vratio, ali ja znam da bez mene ovdje ta borba ne može se jednostavno nastaviti. A druga stvar što ja kažem, ja sam javno rekao 1000 puta ko šta kako i vrh entiteta, znači Milorad Dodik, Željka Cvijanović, zločinački MUP Republike Srpske, nažalost moram ga nazvati tako, na svemu onom što se događalo na čelu sa Draganom Zlukačem, ali naravno eto i vidimo i Nenarodna skupština su se stavili u službi zaštitu ubica. Ja znam dobro koga sam označio kao otmičara, mučioca i onog koji je ubio moje dijete, tako da i naravno da je vrlo opasno, ali ja sam rekao i pokazao, evo i sad s ovim današnjim danom, da neću nikad odustati i sad je već teže da me likvidiraju, a prijetnje koje dobijam svakodnevno više se ne obazirem, zato jednostavno jer nemam čak ni vremena, ni se bojim, bit će što bit mora, ali moje ono što sam ja rekao i obećao svom djetetu, a i ostalim. Mislim, osvrnuo se na pitanje ovog gospodina, naravno da mi vjerujem Ifet Feraget, ali gospodine, vi morate svat da 5. godina ide od ovog i da pjevamo, da pričamo još 4-5 godina, to ne ide, gospodine, tako. Nešto se ubrzo, što se mene lično tiče, ja kažem uvijek, evo, ko ste rekao, gospodinu Muriziću biti do kraja, podrška i svima, ali ja opet imam svoj razum, svoju glavu, ja ću raditi onako kako u određenom momentu ja odlučim, ali ja sam opet ponavljam, ubrzo se nešto mora dogoditi ili ću ja krenuti sa svojim putem. Pomenuli smo strance i koliko sam upućena, znam da ste imali sastanak sa upravo strancima, odnosno Europska unija, ili možete pojasniti više o čemu se radi i kako je sastanak prošao? Pa evo sutra gospodin Ifet Feraget naš sutra treba da bude. Ima Ifet Feraget u 12 časa u Evropskoj komisiji sa Alfredo Stripoli. On je šef odsjeka za ljudska prava. Ne znam zašto Johan Cetler nije tu došao da prisustvuje, ali dobro, Ifet, to će biti zadnji sastanak Ifeta s njima i Ifet više jednostavno nema potrebe da se ponavlja. Sve, evo ja i gospodin Muriz, sve je urađeno. Da i sa ambasadom, 1000 sastanaka, poslije toga se ja dobio da ljude mlate. MUP Republike Srpske proganja na Trgu Krajine, to je ono što sam rekao malo prije, od 25 i ono sve što se događalo. Ima to i čekam još sastanak, znači sa visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom, koji je rekao da će biti samo nije još datum, potvrdio da Ifet Feraget kao pravnik, ne ja kao ili Muriz Memić kao obični građan, jedno jasno kaže to zadnji sastanci, da i upozorimo na moguće posljedice svega ovoga, ne po nas, po narod, već po institucije. I to će biti neka završna faza, ali stvarno sve smo. Što se tiče, ja sam pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine, to je zadnja pravna instanca i moj, rekao sam, amanet, naravno i advokatu i Ifet Feragetu i ljudima koji su stali za mene, koji je rizikovao svoj život. Da ne govorimo sad financijski i svoj život i svoje porodice i ostali ljudi. Tako da poslije toga, znači, ne postoji. To ljudi, ono što ja hoću da kažem, moraju shvatiti da ne postoji. Meni Strasbourg papir nikakav ne treba, niti financijska. Ništa. Meni treba, rekao sam, pravda za David. I to je to. Imamo još koji minut do marketinga koji moramo da ispoštujemo do tada, pa ćemo nastaviti opet i sa vama razgovor, gospodine Memić. Želim samo kratko šta je trenutno, kakva je trenutno situacija što se tiče konkretno istrage, šta je u toku uopšte, koliko se može reći da nam kažete i evo pored ovih sastanaka koji se održavaju. Pa istraga ide, evo vodi se ovaj postupak za organizirani kriminal, uskoro treba da se objelodani istraga za ubistvo. Evo znamo da kantonalno tužilaštvo ima 9 tužilaca u krivičnoj prijavi, nedavno izašao neki natpis da će oni to raditi, ja mislim to je bilo suludo, ne mogu to oni raditi. Što se tiče stranaca, naši političari se ne boje stranaca, oni s njima uživaju, vodaju i po svojim imanjima, provode se, znači stranci njima idu na ruku, odgovaraju njima. Ima tu ljudi koji je htjelo raditi, ali većina stranaca se s njima slika na imanjima, kada nešto zagusti, oni znaju šta će lansirati, što kažu, da to izgleda fino za narod. Ja mislim,
velika podvala su stranci u Bosni i Hercegovini i mi vas da očekujemo nečiju pomoć. Ja mislim da sami trebamo početi jednom svojom glavom razmišljati za početak ove naše korumpirane političare da odstranimo. Ali to mora narod uraditi, ne može samo Muriz i Davor. Narod sad nešto ko čeka na nas, ali ne možemo mi to sami, to moraju shvatiti. Ovdje ipak mora narod da se probudi, jer ovako ne ide dalje. Znamo svi dokle je očilo, koliko je para, brod para je pokraden u Bosni i Hercegovini, ljudi moji, nije to narod pokrao, to su političari pokrali. Ja najtužnije je sad slušat političara kad kaže pa šta ste uradili za 6 godina. Čovjek koji se bavi politikom pita, Arjani, šta ste uradili? Pa idiote jedan, ja moram reći, makar smo dokazali da nije bilo ko što ste htjeli, jer nije mogla ovo uraditi Alisa Mutap i Zio Mutap. Ovo je morala glavna kantonalna tužiteljica tadašnja Dalida Burzić uraditi na svoj način, i komesar Vahić Osić, pa i političar. Nije ovo od običnih ljudi došlo, ovo je došlo od velikih ljudi i zato se ovo sve desilo i meni i Davor. Da, izvolite. Mogu slobodno. Prije marketinga, evo, baš da se osvrne na ovo što je rekao Muriz Memić i Asim Crnanić, advokat, što je pitao Ifeta Ferageta, prvo zašto sam ja tu pred tužilaštvom, to je nešto stvarno suludo. Bilo koga da brani, bilo ko na kojoj strani je da pita, a druga stvar pitao je šta misli Davor i Muriz da će s ovim postići, advokat. Tako, to vam oslikava. To je ono što kaže isto, što kaže Muriz, nemojte narod očekivati da ja i Muriz komplet, mi smo obični građani, da mi sad rešimo komplet državu Bosne. Ok, ovo ne krene, rješavat će se sve, ali morate biti s nama, ako hoćete. Ako nećete, to je onda već neka... Što kaže, nikoga za rukav nećete sigurno vući, nikad nismo. Znači, treba i nama pošteni političar i pošteni policajac. Ko što su imali Alisa, ko što imala pokvarenog i političara i policajca i tužioca. Nama treba pošteni, ne možemo sami. Moraju to građani shvatiti. Evo, jesmo sve pokušali, sve uradili, 20 protesta. Sve sam finansirao. Znači, sve u ovih 6 godina što sam radio, davao sam za ovo. I neću stati, hvala Bogu, evo i sad radim. Rekao sam Davoru, ja ću Davore raditi, pripremat ćemo nove proteste, ti neka te sad tu, ali nećemo odustati, to moraju shvatiti vrh, ovi političari pokvarni, da nećemo odustati. Da, to je sigurno. Ali idemo sada sa marketingom, da to ispoštujemo i onda se vraćamo na razgovor sa vama, ali isto tako i na razgovor sa upravo gospodinom Feragetom.